December ni bak Christmas ni bak December ni kule ninga Christmas ni baka Donald Trump ne Nigeria me Muslim pu terrorist po jo pop na tese ma he Trump me kanu alun cha thakat dio honga khan warning rak pek chang min ha po krak se je ruang da pop na ti mi kong kaw jong khatu tana kam van chai na lai Nigeria Muslim misul po kong ne chol hani jong kan dak chai pa lang mang chang na vetin chiu khan phil na phil hoi su la Nigeria a khen anram ki kap chiu pun kinum be khatalai chiu ke Muslim se khatalai chiu ke kri fan se 3 million deng mang sorry a million ki phil chang e million tam pium nak se to fen nak gen alu u yemin ki phil 300 million de se 300 million hos ro da khate ma achon nak se khap chiu kum nak se alai fang ke kri fa ha Muslim ni chona krak se Nigeria cho Muslim pol Boko Haram ke sunga ye kri fa pol kha thalang mang na kum fatin go den thalang mang na kri fa pol he ko khat an lute kri fa pol cha mai thelen kan ha doina chunuka chon an biakin an khang piak na an sipoye ro piak na an fanuan pam fer piak na teman tuk sung za le 2025 long mana hen kri fa mi munung thong sri leng bak ke Nigeria Muslim terrorist pol an thana de se 2009 2025 ye athi mi kri fa he menung thong som nga leng an sulai te bale chung news pol den tel cheu khan de thong som nga ma sala ting som nga half million ting nga leng an sulai ti tiang bakan kha chimmi khanum Nigeria kri fa pol an tem ton nak so batak tin social media zonga aw kharak se adong nak bika an pastor and reverend pol tiang van awe Donald Trump ni now Nigeria kri fa aw nak so hong thai tak tak ke atimi na so ma Nigeria ram me Muslim sul por kwani nge pek na nan ngol lo sia chon fakta kan thon na lai ti se ma dinoka Nigeria government zong kwani nge pek Trump ni wani nge pek na Nigeria ram me kri fa mi na kilven ha lo sia chon nan chai lai ti ka se ma atika Nigeria ram ni chon na ma long asalo hi ka hen tampi ka trai cho hi ka hen thimin tampi Muslim zong tampi ben thi ko so ti ka se zen real pek na to fen nakin ma kha Trump ka thinung ngai ma hana khan ma chu so atutana Trump ne ma ka Muslim po cho alak chiwa me pot ko na poi ko na ma chu so ruang da city mi kan dak za na man lai Donald Trump ne 2025 ye team na amudi no ka achim pek ni cho kri fa mi kan kilven na lai te ka se kri fa mi kan kilven na lai te achim pek mi se kri fa ma so kri fa zalen nak vale chung ram me mi pa kri fa po he kan kilven na lai ti kha Trump ne rak au pi pek mi ka se cheu khan ni chon ma kha Donald Trump cho zai ngai selo cho kri fa biak nak min wangin pai ha chatia political to ko cho kha bang te asoi pek mi ka rak se itu taktik lo chon Donald Trump speech song kan ngai sia chon valai chung rama hin kri fa khan mi pa ho cho kan thon thalai te khaska wani rak pek me mo valai chung ram pa kri fa pa cha kilven nak kan ton thalai te kha arak ti mi ka se ma chu cho atutana Christmas ni baka chon Muslim pol nak cha Trump ne chon bomba ka chai ko na atu tiala tu nan thi athi ni min manung min mati mi kong sofia de kan thai law sama so lo ta rima ti ka pia ta na lai Donald Trump ni aliam chen November thali wa khan zerwang da ma speech rak pek timte ka pia ta na lai ora ban ga ta loi hi ka Trump ni speech rak pek mi te se November thali wa mo ora ta loi is to allow the killing of Christians, the USA will immediately stop all aid and assistance to Nigeria. We're going to do things to Nigeria that Nigeria is not going to be happy about and may very well go into that now disgraced country, guns are blazing, to completely wipe out the Islamic terrorists who are committing these horrible atrocities. I'm hereby instructing our Department of War to prepare for possible action. If we attack, it will be fast
vicious and sweet, just like the terrorist thugs attack our cherished Christians. These are cherished people. These are great people. Leave them alone. Warning, the Nigerian government better move fast before it's too late. Before it's too late, leave them alone. Warning อักติจังทรัมป์นี่นั่นตินาลาวกันอัมมามเต็มตระกุนหาวอติเป็งนั่นที่น่าสึกกันทวดนาเลยกันเดียนาลายเด็กเส Move fast before it's too late. Great people. Leave them alone. Warning, the Nigerian government better move fast, people. These are great people. Leave them alone. Warning, the Nigerian government better move fast before it's too Alright, maka Donald Trump ni November thaliwa speech arak pekliwa Nigeria Muslim ra khang pole Nigeria chawza kha ekwan rang ha kanin nasan chala law de al me kut copy online chala rak na fa ku ne pek na chuti warning a pekon ha bua chon November tha kham thokronga kan biak in baka apum choma mi bakha shem tai phu pol ni anak lu no chemam nai mai thelen ka an hai bunung pisik thong thana biak en chung ni thiri pon fear kumking lo chep khat tai na November tha bak Trump ni ma lo chu warning mai thum padi thorak pek chang na chuwa son November tha di lai khong kan sura ani tha cho ka chin ken ti law ka podcast angai mi pol chin thai lai ma pol vel ti ka chim ni chang cha khan mo ka podcast angai pek mi pol chin thai lai ma di nu ka krifa siang in asong baka lu no chaman ha menung zani le som ret leng baka an tai chem chem hoin ha sia ma pol han tai di nai zothum deng ma tai na kum ting lo hak chelong te nak tai pina chun 2009 leo ma se 14 leo ma se 12 leo ma se krifa hak cha zothum an tak tai ban hoina ache kha tu tiang ma hak cha phan ban lo chu chun kri Nigeria ram mi krifa pol so comfortin te he ha an tong peng client tong peng an biak an shop biak an tong an pasta than tong an zum tu pol tha biak an tong hrui tu pol tha biak ti peng ka se e dok nak bi ka Trump ni warning biak mana so tha te no mo Nigeria ra me Muslim pol tha te no mo government po zong atu man tu ka Nigeria ra ma krifa pol na kilvin ko na lo sia chon America ne bom nak krem pek mi pol vel ten ha zong kam phidi lai te Trump ne te chon maka Muslim terrorist pol kha kanin thut na sia chon nan fak tok lai nan chai tok lai chu sa chon Nigeria government zong ni krifa pol kong kawa rian rangin tron zok achana nau chal han tron zok tia warning rak pek pal atua ro lo pi bak in December 25 baka chon Donald Trump ni Nigeria Muslim sul pol nak baka chon bom chai ko na khulak chai ko na maka kha tu liwe an bo rock to se atu tianga hin ma kong ka hope tain achimi vai polo so fiak de ka thai ka rilao Today is from Africa, where the US condemns ma kong ka chodok na ka ve ka tulai study zong ko to than te lai ka machim than te lai Trump ni warning pek na to tak Christmas ni thang a zero na ko ti sia chon cheu khan ni chim na ka ma Christmas ni he a hin amma Muslim ra kha po zong ki security le an nangam siling sing trai cho andai thansling si ye ya na bi pinga ngai mi se ral tuk na ka ya sibiu ha ka trai cho sibiu ha ya ke simpis ling sing trai a ho man ne in ro lo chan Christmas day a chon how pau Christmas lan chiu di se how man ne ral tuk na kom lai ti ro nge ngai mi khis lo cho mo ma leo chan baka khan ma security ka usa pe bakan ISIS pol ma Boko Haram pol Muslim sul pol he an thangam sling kadra cho ma leo bakha angyen nae thot hat la khasiko isi ye ya me pi ga mi se ma cho Donald Trump krifa tat nai sai lo we krifa zelen na to lo we aka long pe ti ko cho ti pol de khan atu ta na hin chon tam pin lung an khan men la lai ti ko Trump me ke ji pum pa kamu ni ga cho krifa ader kam bak te ko mi se Merry Christmas ti zonga ra ta ta ken chim ngam cho Donald Trump se ko krifa kan zum nak kan fe kong ne tamra tam pin chim bal lo Donald Trump cha tu le tu akal nak ki pawa hen azum na kong pathian azum na kong krifa kan value krifa kan tam pu po kha chimpi au pi lang mang atu kum kha chung man long a hen krifa kong au pi mi voice khat deng mang sang chutluk chun au pi
UN tiang mana choye valai chunga khamator bik mi chu khifa kan sit chim top ko UNP baka mo UN General P baka chim top ko chetlukin chon kan ma khifa cha hen dikatla Africa kan to pek tu kan tla chte lobby kan to pek tu Africa kan to pek tu valai chunga kan au pi chu ma bak sikau ama asidung zonga khifa protection cha executive order mi thut mi zong atam te siang cheu kan na halio thama bible chaman nga tu tun law ba nolbia cha tarmi povena phudi chata atuwa state tampia cheu kha siang na chon based on bible bakin lesson na thokau chang halio nga lo so biden chen lio nga lo khifa bya nan lai lo hitimun tok ma mun tok so thalo hitimun tok pon bakhasi khifa kan zum na pol vialte arim de te du sa hom satin biden chana taw thoma chang barack obama chan taw chang khifa kan sinak sumo khifa kan sinak kan value pol khifa kan sinak kan phung kan lampol khifa kan sinak kan culture pol kan du sa hom satin barack obama chan kan tlawe biden zong akan sko impuro akan kinu dok padok pol alan chemam kha promo to cha mame esta sunday tin ha zong akan price day bak do nu dok padok day bak to akaw atu zaman no Ingpuro Donald Trump chai spokesperson simi Caroline bia chimlai po tha cham lai ar shui tu po zai mun tu ren to lai po than cham zong zal lai tha cham na kan zai zong fial ten to min thok zong zal how man perfect christian law cheu khan na chen ma mun tu po lan ti tar mi se an to asam nang cham ning akai lau ti si chmo asoi tu po lila man ke nan ro na zai kun da thur nalung put kun da that lau ti mi ki nang ma nang ma ke check man lo nalung put la nang ma nang ma khri fa ka city na ro mi akai mi pa man na mulai law ke chim du mi ko pai an Trump te phu pol an cho chang na ke kum khat chu rong tha ting ka jong ngai nai zain to lai po thacham nak ten thok peng mi warum ngai ngai juk ma tak ten to jong thacham nak an thok amma ka koi munji pit hasan tiang jong sikau JD Vance jong sikau Marco Rubio jong sikau Trump jong sikau achun de new they say Christine Neom te ma se ma mu jong ka dang po jong ka sit kau tuk ma tak ten to khifa culture khifa kan phung pak ka tak ten anun pi than tu an ma ti ma phoi bakhan site ko mi se atu tan jong za ko lo muslim khifa mi thatlang mang tu khifa mi kham lang mang tu muslim po atho to jong cham se ka he so babul cha atla khifa au pi so mi site atlang mang to du pasta po le evangelist po jong ne hin na mit van aw lo van zong ngai lo kadu ngai mi thil pakat se ve alright ma cho Nigeria ra me khifa kumtam pi chung tha ator kham ator mi anse chu that tu por kham tu por muslim so po chot bina ma he kong ka hope line king da win ka thai ko tik se chon fyang da jong update kin to than tla December 25 at khon ha ti tiang long ka thai ko mi chu sri tu le vole chung ram tam pi a khifa pol an chen ve chang UK le zong muslim du law na an lang tak thoma chang that's true pu jem jinza man mi se sia pa CDF ha kha ne rung tlang an kap chang mo post kan mu le yes an ka chang ne ma kha cho YouTube jong ka chim chang mi se CDF ha kha rung tlang ko ka kan tok ti lai law rung tlang I ka cho ma na om kan mi pira kap le zong in anun na aliam mi zai mo jada om Facebook ki pa nan bu di chang mi nan rel di chang mi khase achep kan ja video jong na pho di chang me jong me na pho di chang ne tom pa te ka material ve che ma me ma cha haw lo cha lai lo cha sia ton bi kan tam tu khoi che ma me lo se lo wa kha po ko ka chim jong hom la rel jong hom la ya ana ba atu ni ka chim mi po YouTube ka cho anma mi pi ra ka play film ni mi pi sin na thong than na ka to chang mi ki ko le ko ra media tang po che thong tha chang po bi de ka kan chim mi se kan ni kan chim chang mi po kan rel chang mi po le cho ka chim vai zakhat ke mani ka forecast aza tang de ka chim chang mi po le cho vai chu pom pi chul di chang din hu ko ram pom pi chul di chang din hu long akhin ka chim rel mi se khoi thani I chu le ne ba chim bang mi long wa ka sala opan ha jong ne za chang ten chim mi por kha ka no chit ka la ka chim mi sit mi kha chim cham ta ka du tuk ma tak te ka ta jong akhin se ka kho pa pol nin tar li chang mi Facebook kim mana video ne share chu ma di chang por ke kan tar mi ke se ma mana ke azai man ki kan chim law achu ma chu se khati jang ti cha dong ka chim mi law tang pi de khen kan chim mi ke se cheu khat chama khafi mi chu na ko khwa min na chim me hai di min tok ma chu ka na chim hai di min tok se ya to min tam ni khro har box se acha man ki ko hom le ti law e kam tu por ka chu te alright ma ka ko chu da chang ko se like ram ko chu ka cha bi tin na law
kan ruang ai ton ve Trump ni krifa pol tan lok ke aven akilven ngam kon ha tia ruang ai tulok krifa ke tor pa ngai ve ton se tulok so ti ok thalau an tor zo nga tulok khacho ma tan ma ye ya long in khan vati kha haw arwang chu tulok ka chun IS tim tuk ter kham thalo chomo acham phet ma pon kham thalo cho asuya ni to mi ka se ma mun to po cha legal taya upre ni ya en tan ma ye ya efficient how po thil ke vase Texas capital of Muslim and Timika han video ma se atu leo America ra ma chon Minnesota le Texas ka Muslim and tambik nak se ko Muslim tam tak nak sal han video sala atu video se Jax lang ti mi pa kan thai ko ma Jax lang ti mi pa ka batak ten Texas le Minnesota atu Muslim batak te da tu pa ka se Muslim pole an fatak tak mi vaklu bakka ken ne vaklu bakka Muslim po Quran bakka vakka bakhan che tar che ma me Muslim po gen du thalau kan ramadan rai duning pawnan dom kan ram phonen tim khri faram me se ne du pawn khri faram to lau te bakka Minnesota le Texas bakka batak ten ma Jax lang ti mi pa ne Muslim du lo nak Muslim aw nak ka batak ten aw pi mi se Jack lang ki ka tin phang ngai Muslim po to na tha so la ti ka phang ngai Charlie Kakman to kin mo tha so la ti ka ti phang ngai mi se Muslim po la bang chi min tha ken ni ka chavar ma virgin somsri he khwa ka salai ti ka azup mi se tha ko an tha so la ti ka ti phang ngai mi se ma to khri fa mi en kan dir kam mi soi mi ki cho an ram lo be khrim ki se dis se all right se ha ka he tho pa tha mo ha ka cho tho pa tha lo nan than chang mi ka se ka pesa nan hu chang mi nan real mi ka se ka ha ka to ke kan ni ro ngak in alak olte lai mirakap cha all right okay ma violin chon tutane podcast kan chim ko doctor se lo aka kong thai nan du si ka chu YouTube ka chim Facebook ka chim lo YouTube ka chim YouTube kan thai ko doctor yang kha kan chim real mi ko men du si wangai ko se Facebook ka chu se ya ton mi kan tam to khoi lai ma ka hello bel ka ko hom ti lawe tu cho direct in Facebook zong YouTube zong ka block ni chang na rock patung kan chang patung si chang du ka kan chon mi he ba ti len zong ka ko hom ti law ka phom lai zong ko hom ti law tu cho han le che phom zong ko hom ngai ka den zong ko hom ngai ka pasal che chiao Chinese ko sta ka ti ko hom ngai ka na veten tu chi phom zong ko hom ti law den zong ko hom ti law si chak zong ko hom ti law patung sis no ka sai ban ko hom ti law direct tun kan block cho ma khas ka Facebook zong block cho ma YouTube zong block cho ma khas ka khel law rum se ka chmo khel ha law nan gram lo sele direct kan ram bi pak na lo to mi cha khel lo pol pak se mi khel lo tak mi ka tel na khel lo jing kan khel lo ni la chakat ma ka khel lo bu chu ka chim ngam mi se chu cha chum kan bi chim kan hol real kan cha chini pol ram lo se kan le I block ma ko na se te tu chana ha chen haliom man to kan be levity zong ka khom tuk ti lawe I block do kan ka la ko lai nan ka mu ti lo se chen ka bi chim ma ram lo ka block te kharak tok te ka wo comment ram lo comment du lo mi among se mi adu lo mi comment pe ka chen chu ka bang ya de khel lo ba ka du lo mi comment ka block ko la shin ka ko lo ma film non te ban to ki chu ka sa yemo sia ton pa te po ka ka block to ma ko lai na du ni po ka ban ka ti ka adu lo mi comment ka pe ka chen phun sai akan block na ti le ba ka ti ka sang ka kher ti la ma po song ka ma ven chen kan be chimi kan ngol lai na ti la ka chen chawang chaw lo God bless you guys tu le wa han chon kam mi phun pi zong ne ngai chen ka ton tuk leo se ama ma tuk po zong kha ban chai pi kan luk thiru mi te ban chai pi ban real pi zong kha tom palte controversy boi nak le lam kha chop pi so lai gan te ha kha kong ten ha kha tam pi zong kha chai ko hom lem law tla chite ma be kha se nan di ka chun cham ma thaw lo bye bye guys take care God bless